emas dinuki orang ayana. Saya tenggelikan. Insyaallah ya. Ya loba inti. Orang dinukari ya emas. Numpuk nama. Masyaallah ya. Ya. Tinggal ngolah. Ngolah. Kudu meuli gulung mah mah. Beli. Mulung we mak. Ya. Mulung makan lu bos. Iya emas dulu. Iya urat tadi ya dulu loba. Iya urat. Bagus amat iya urat. Emas. Emas ya, lupa amat ya. Pak Musim entah. Kita lagi beli mobil bae neng. Ya di bawah dia sana ya. Emas ini dia. Baret itu jadi lengit nah. Ya. Mana Tara? Udah apa ya tadi karung mana? Iya sana dia ya. Iya, emas ya. Emas. Udah itu kumpulkan. Kasmin. Neng jangan. Ayah di nanti. Atau emas Kasmin orang Jawa. Mas, kumpul. Dia panen. Panen apa? 5 graman. Iya. Tadi iya jajal. 5 graman. Oh, iya horeng, lu mas nama.